But Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens and placed them on a footstool. Madasi ya pratrek jong new banai nakaliang jong Shillong Record Collection Center kalau perlu ya kan PlayStation program namata jong iba lumajau iba mentai lalong i doktor ha ka Doctorate of Literature ka baidang suyo men ha kini kindak banai na ka USTM bat kene ka PlayStation program na ka jengput kop buram ka bakarpang namata ka jong i bat la khot ngobai ki bahaya masam jong i doktor lumajau rengkat ka jong don lang jong ki nongalam shnong jong ka maulai sheng ka badan hang ne bat ban celebrate ya kata ka jengya lenti ka jong i ha ka kam kaput katem ka baila no senyang ha ka imlang salang lingba ki jingroi ki ba jingroi na kapor chapor bat baro hi na preng jong i hang ne Shillong hang ne meglaya baro i thu ba i doktor lumajauแต่กันนี้ก็ซีกันลองก็ซีกับคำกระปังนำมาตากจงอียังสยบบัญญัติรันบัดอีชิเบนบัดกุมจูรูบัดกาทีมจงกับฉลอง Record Collection Center ฮักเบเดบัดกันในกับโปรแกรม Take your big Frankie boy. My loss will be a good. Well, Frankie Lee, he sat right down and put his fingers to his chin. But with the gold eyes of Judas on him, his head began to spin. Would you please not stare at me like that? He said, it's just my foolish pride. Hang ni macam ngadan bi Dr. Lu macam Dr. Kulai Cibo ni apa jong pi pisngo kumno kumi kan kasi karpang jong pi ke PlayStation day ke jong pi. What does it mean for you? What you Blessed. Blessed that this is another feather, so to say, colorful feather in the life of Lumajau. You've always stayed true to your style. Nado menshua for hidang yang na ado mutangi even by Dr. Lumajau from Putuling Band. Like you've always stayed true to your style. You shouldn't have to pressure and go along with the trend manta. Gitu ni jadi beri balik lah kat sebab kawe ka layer ngatai di ketua pada kadi dalam tai politicians di Lumajau di performing artist di ngamdai gitu ngayang hi haki tenrai juga lah jok di kalau air yang kan melaban bias nasional buat ini wah ya bahasa lem ni tai kan melaban air ya kipat kipat kimpat tip ya saya bafila your doctorate in literature mah kira unsur pentip yang ini dia tengah try pilai don nupi try pilai don ni try kilatip di mana nado menu fila your doctorate try nado jam 16 sih oh ini nama kami jubuk ke record nomor ketu ke ditang kam jo gini ke SRCC Iju bon sien ba ya pi haki music video haki concert ki bape dai ring impat ju skau bai ka kana ko jong pi nadu meno pi stang ke ga inspire pi ba pi stang music haki por ba pi dang samla ma pi kolong kom no ka music but menta kompa pi ke ban nadu muncua ka music hadu menta ro ka don ni ti tama kolong ka kot nei hakan ni ka kot kidang bun ni slide bat mai kidang pendap kita di takada kini kita jirwa jing temen makanaru bana du mencuai kidang don hadu mentah bat kiba mentah pada kidang mi syoi fi sedang gumno doktor ya ka journey jong fi ha ka music ke ga ba inspire people ke ni kalti bagaya ni kadi mo syue tungku am tu am dei ke bangda kuat kena bangan long tau dua halia lah ni entah ni dari ke bang syue tungku kalau masih tenggelam tim tu di tangga tai. Ikat nos nam trai vila sang mantem. Ngatang hikai lah gumno let's say san po sao kat kendai san po sao Rumah kadang senang, rumah kadang ingai tenat ya kita hari, bat ngapat ngaso kepentingan ni. Fi pe yakini ki music menta hakani ke generation fi skotanat ne fi kumna fi dia kalau mau pilih siapa keper kan pi yo soalnya terah pi yo sojo pi yo sotang dia kan don lang pok keper yang dia kata mentar kalau ka ni kam 2 haliar orang kejo ni ki bon bagi artis ki barang kena
gila benong ki pet pi they look up to you ke ga ba pila ban ai ka message ka jong pi yakini ke generation ba manta bakin kio shaprang limba ka music ko ma film kadi ki jing im adakar nomor hakal nanti midon hakal jing im jungi nanti jing midon atli nanti pikwa ban im lengkar ne pikwa ban im adakar dia ada PM adakar dia kata kamu pio nanti badai pio ikisok rom badai congratulations and congratulations. Yeah. How many roads must a man walk down before they call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly? Man usnem dah bagadap haga pratarik jong September kadika anniversary jongka Shillong Records Collection Center. Te haman bagadap man ka anniversary kesedon inu function hayeng sedlong kaba kesedon ki penmi ka kot ki publish ka kot jong I pa jonga nang ta pada kidang bun hak ki kot ru ki bampat penmi ke balik asi haki ki anniversary ke bandang wan in sa yo ban penmi te minta ka snem pat ka compare I perkhat ha yeng ba namar ba I Dr. Lumajau hadin ba iyo ya kane ka doctorate honorary doctorate in literature ni skauday ba ngin penkintiu burom ba ngin ai burom I da ka ba ni felicitate I minta kasni kamut kadai namar bagadap sunways nem ka SRCC te hakani kapor ni penlong ya kata kejing ka ni observe ya kejing dap sunways nem da ka ba ni pen ki felicitate ye Dr. Lumajau I Dr. Lumajau ka hakum ya ka ying jungi ila itu ye I adu shua banseng ya ka Shillong Records Collection Center nadu ka ngadang kenmao ngadang du lahusnem 1971 kata kapon nga siyong class 1 idi besi sultanat bahabanwan ka si kandu ipa ba ipa si kot sobhai man barobor te habai wan kumtu irwai ki jingruai but kawai ki jingruai katu ka blowing in the wind kadi ka ba ngala jios ngo ba ipa sultanat bahai katu ki jingruai but katu kadi ki kumbi ong I ba Dr. Lumajau ba kadi ki jingkli ya banwat ki jingkli te kata ya what yang isi med ru ngikli pleng habang idon nak pertai ka ka bangi diben le kumnu bangin ngin haban ya aja kan ngin ya kendu iki kan ka sala pertai le ti kini ki jingruai compare ka bai ruai na do kita kisnem hadu banda minta kisnem ru kita ka team ka dikumju kan la bai ong ba ka jingruai ka jong I kalong o ka bai ong mo ini father madur ba ka jingruai jong I ka dikumba I sultanat ban ba in ruai namar bi tip ya ka ebi di ban ruai te kam dei bi shurai pertu lani ruai ka ka bi ruai penlam ki ruai da ka don jingmut bat ka tu ka bi ruai mene lei ka jingruai ka dei ka jingruai ka badan jingmut ba bon kisnem mental akumba palat soposnem banga don sabar ka rilajong dah habai ngitip sefang ibalu ngi sultanat namar sabaru kitip bahaya Dr. Lumajau bat ngirung iso sarong banong ya ba ngitip teng kumtu le ikiparlok jungi ki ba idon iba juyate men syu hakal kata ki ki banga jungi si kendu ba ya kita kiparlok nomor beli bangas lai itu lupai Dr. Lumajau bat kejing sultanat beda bangala itu kumtaru kapelong yang bangen ya kendu kiparlok jungi hapo kal kata bun sin mal juli kendu before it is washed to the sea. And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head